Biyag ti tao. Ne, nakarubot ka gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasak bea sumrag kay ti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan ni di opisina. Ne, nagsapa ka matan. Kat mawang pa alas 6 iti agsapa. Adda ka din kakadwam ijay? Adan, aduda ni Jay. Isa mapanakon, tanakababain mo sa klang ti maladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ne, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat ng trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tay nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar musar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasaramo ken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kada gito yung pasarabong kanyak, ah. Maala, sumrag ka pa dito yung apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam akto na sumrek iti trabaho. Wana, mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan nito. Di kagda nagkarol. Upak itati iliw mo kanya. Agyaman na iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad kalaang, ah. Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagda nag. Awan to apunos ti maamuan ni Vina may papankarata. Kasay atadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. Ito nagladaw ka manen. Anda pa nga min napatagay na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Pagpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige sikat yung magaam mo. Ngem, sa dino namin tinapanan. Basta da napatag ni na si Kasok. Malaki tayo nagtrabaho tan, tapno ado ti palpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanan. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Oh, kasla kayat ko ti agatap. Ngamlap-lap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang ti asawak iti opisina da. Nana, awan ka di ba ni tata? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti panagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbaya maturog kami. Pinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti silid yung agkakabsat. Siya kun timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen, ala. Umay kan anak ko. Alas 11 mat gaya man iti rabi Karol. Apaya di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak itang agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Dito ikan amaturog itang arabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga makadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kumahan. Datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno saan amasapol nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan iti rabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin ng may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak.
Sige nga, Rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag at dita nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Yung basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka paikit din. Di mo masarsarong karan nagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili kong matitan ang makita. Wen umay kanto latag pasyar. Ang nasapa ka mo tarin mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti aldaw na ag-overtime kami. Ngam, saan mo na kanayon? Nadala ang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidag. Andan ti asawak. O, Vina. Anya pa lang tiraramide. Rumbang ko nakatulog ka ita. Adalang man tirabi eh. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya da ita? Ala, ibaga mo tani napanlugak. Kaya't kontegin na na. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahi asal saludsudan. Siyempre, napatid kayo kanya. Tada kayo ti pamilya. No kasta nga Rod. Apay adi mo man la maibingayan iti ure basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Nagkapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbaga nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina. Para matlang kada kayo ti kasto yung raramida. Sika kumamot ten ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nang runa ka ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, si kakadilaang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo't nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakan ka. Adakan ka, no, sino ti patyam kada kami ado Panang dadaal ti kastang ibagbagada. Di mo patpatyam dang ita tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Omega, rumarta di ti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabale. Gaputa lunch break mo 10. O ala, mapantangaro di ti may sa restaurant di ta sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sa awam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Pamangano dakdakos ti mabali na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay na panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ng Vina. Amok dahi ta. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos a marakrak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga agayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod iding nga ayan ayat mi. Saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan dahi ta, asan ada kayo tinaikari aparay titong kalmaysa? Minamaag dahi ta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol.
Kat ilintag yun, ti kamalian aramid yo. Tata, imbag man tanasapa ka ita nagawid. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da ka matla itay. Arian, anak ko. Amom tata, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublin ti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mo't talaga. Asino nga minti ng ibaga, asaan kayo anapatag kanya? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang man, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayang ikari, sulnitak na iti nagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga ipost na iti ladawan tayo iti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay ayatan ka unay, William. Tsak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Yam husto ti ko ng era agayam ko. Awan na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan na, William. Apayakas tamat ti bagbagam. Karol, masyanak ka na iti anak ko. Awan na pulos, oras ko kanakwana. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga nudumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papankadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga di nasungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y nagus ko. Sangag sigsigurado ti awanan bain alalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinanan kanyak. Di naman la panunutan matirik na ka. Awagak pa'y maminsan. No talaga di nasungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito ya makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan da William kan ti babae na. Ha? Kan adda pa'y video da adwa. Nangalaam ka na kita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang iti ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko amangan nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon a matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Paypay lang amin anam amok dayjay a tao nanang. Apaypay lang amin na nagsabat tinalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo, ta sinerek mo dayta. Binagbagaan ka iden, ngam dinak mat dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Tauray anya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kanikang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana.
Pagbabawyam ti inaramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno, pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Natagi di puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya, Inaklon na nga da relasyon yo. Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga ron ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayem ko ti kasdya na pagting na, William. Diyos ko, agbababawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway ang mangilintag ka ng tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni Nanang. Mas nagkararag tayo lata anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni Nanang, Tatang. Diyak kaya tamatay. Pagkawanan na kanak ko. Basol ko ti kasdya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni Nanang, saan niya ko man napaspasakitan, Tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan na, William. Diyak matimpagaro pa kasi ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasi ti lang at ti asawa, Carol. Masyanak unay karag ti anak mi. Kaputa sangit da sangit. Di da kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan na, William. Siyak ti makagapuno apaya napasamak ti kasto iti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Na masarakam tumatlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumusta ang tirik na, Vina? Nasaya at matan, ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pagkawanan na ko ma, Vina, asawa. Aminado ak, iti basol ko. Nagbindutak. Nailaw anak. Ket nakasaganak amang sulnit iti aduan ang kuranga ka na kayo pamilya. Nangrunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pakawanan na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apoy naramid mo ti kasjay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. Nula suliso ka kiti awis tirasag. Nailaw anak. Namiris kong tibindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka, Vina, asawag. Ayayatan ka, Mat William. Iso na apektara na kiti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit tinaramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikarimandimon ulitan tinaramid mo. Wan, Vina, wan. Promise. Ipatpatig kayo karagit anak ta.
Ilintag tinagbidutan sakpe amala daw ti amin. Ditay kumaurayan nga dadak sa mapasamak sa tay to makaamiris. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan ti sabali manan napakasaritaan diti drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Insurat ni Shaina. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. Diyos tanginay titunggal maysa. Biyag ti tao. Anji anak ko, bumangon ka ditan, tamapan mo ilako na ito'y naala ni nanang mo nga ugot ti kamutay, kan kangkaong. Isupay ti paglakwa, mapaggatang iti sabaon. Itayak pa'y anak ka riing tatang. Wan, sige, inak ilako na kita, tapno na pag-load ko. Anya, apay, napatpatig ka di ti paglunmaw ngam ti igatang tayo iti sabaw na paglaba ka na iti badbado tayaw. Naragsakak ngamin nga agbuy-buya ka nagiti nagbabak ng atat-tao tatang. Nagmayat kumamot no bawak ng tayo. Ay, agpatingga tayon samat langan iti kastoy. Narigat latan ti adda pa nagbiag tayo. Aganos ka anak ko, tabarang may tuloy mong tumutlang ti agadal. Saan pa ngamin nga umdas ti urnong may kaninanang mau. Isa na balik. Nagkarimot ni Manong Mau at tulungan na kantaw. Jack lapat yun tatang. Naimot ti asawa na. Iso nga amangan no di na ipalubos amang tad iti tulong. Hindi kagsawi ti kastaan, Jay. Amangan no makadanon kadakwada kat ad-adda saan da ka at tulungan. Ngala, inkakit ilako dagituyan. Sige man langan. Inakon ilako dagita tatang. Mabit lang ha. Agpalasak biit. Pasensya ka Nanji ha. Halo-halo lang ti kabalak agatangan ita. Bayam, lumakaswerte ka lagi ti mulak anatenggen prutas. Mapantan tumangan iti may sa restaurant iti sentro. Kat, kasanuno saan? Di pa'y kat arapa aplangan ti papantay jay. Saan man siguro Anji? Agkararag talata ka na yun ha. Dawaten to ti parabor ti apo. Makauma pa yun ti kastoy pa nagbiag, Elmer. No adala ko mamaaramida. Tapno makaakkalak iti kinarigat ti panagbiag. Inaramid kon. Anya ti kahit mo sawan? Basta, Elmer. Kaya't kun ti makaakkal iti nalaos a kinarigat ti panagbiag dito'y lugar tayo. Sigudan nga arapaap ko dayta. Kat aramidag ti amin. Tapno magunod ko dayta. Saan nadakis tagarapahap, Anji? Nga masapul nga adda aramidam, tapno magunod mo dahi tang arapahap mo. Iso nga rod ako nakngaramidag ti amin. Tapno makaakkalak tumatlang iti kastoy a panagbiag. Nauma ako ni iti kastoy. Naimbag pa'y dagiti mabuybuyak iti social media. Nagbabak nang da, nagdadakkel dagiti babalay da, kan nagpipintas dagiti usarda. Di mo't inkari datatang mo pagtuluyan na kang tumatlaan nga gadal. Tulungang giti iday jabangkag, tapno daras da makaurnong iti pagtuloy mo nga gadal. Amom Elmer, oray agmalmalam ken agpatpat nagkami nga agtrabaho iti talon, saan kami ang makaurnong? Iso nga agsapulak iti pamuspusan, tapno makapanak iti syudad tapno agtrabaho. Amok, napinpintas tigasat ko no makapanak iti syudad. Saan ka mabalin alapdan iti kahit mga ramidan? Nga magpakada ka pa'y akadag iti dadakkel mo. Sakbay amang ngedeng ka. Nakaluto ka din, andyan ako. Mabisiin na ka na panaglako iti palengke. Wala nang, mala, agtugaw kayon tagidasara kon. Napan bumala ka diin tuludan ni tatang mo iti balon na iti talon. Wala nang, mala, mangan kayon. Nay, apay anak ka. Ada ka diri rin na. Apay akas ta tilangam. Awan na nang. Nabanugak lang siguro. Ay, no nagrigat tumat namin ti panagbiag tayo.
Kasanungay amatungpal dagiti addo nga arapaap ko no sa anak mo't ama kapagtuloy nga agadal iti kolehyo. Ay na, pasensya kan anak ko. Gamnin karimi ka ni tatang mo apag tuluyan da kan tumatlaang. Apaman ama kaurnong kami iti umda sa pagadal mo. Basta anusan na kami laang atulungan iti talon. Gan maysa, tulungan na kakano ni manong mo. Saan ka day? Matuukan ako nanang. Iso sapay lang ko matapalubusan dak amapan mangga di jay syudad. Nadardaras ti panagurnong ko nagtrabaho ak ijay. Anya, agam adayo ijay anak ko. Saan ka anay ruam iti biyag ijay syudad? Basta nanang, mapanak ijay syudad. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Sapay ko tamaawatan da. Nasaulin na ng mo tinaybagam kenkwana, may papan iti ipapan mo iti syudad. Kaya't mautag trabaho ijay. Wan tatang, magagaranak ngaminan ang makapagtuloy nga agadal. Marigatan ak una yan iti panagbiag tayo. Kaya't ko ang makalungaw tayo met kuman iti nalabas a kinarigat ti biag tatang. Maawatan ka anak ko. Ken amok betlaeng ti may papan iti daytang arapaap mo. Naputa kanayon nga ibagam dayta, ore di ubing kapay. Agam sana maala ti dinarasan ti amin. Nangrunak at babae ka. Kasanaw no may sagmak ka. Sapay awan na pulos amom ijay. Mawatak ti kayat yu asawon tatang. Ngam adagayim ko ijay. Ni manang Leslie amok iti social media. Nagkari kanyak atulungan nak amakastrak iti panggadak. Apaman amakapanak ijay. Sino na ita alisli? Jak ba't amaw? Talaga asaan yung mo tadiyo pa'y mat nakita tatang. Namamok lang amin iti social media. Umay na kunsukunan apaman ang makapagdesisyonak. Anya, ay napangaasim ko maanak ko. Di ka basta agtalaklatan iti tao, asaan mo pa'y matlagayam nga amaw. Amok anasing patigayam ko iti social media tatang. Amok akayat naklang atulungan. Iso pa nga asiyo tapalubusan dak amapan manggad iti syudad tatang. Ikarik, agan nadak ijay. Awan to apulos ti dakas ang mapasamak kanya. Di mo ipilit ti kayat mau. Di da kapalubusan. Nangrunak at saan mo pa'y nga amaw ti ibagbagam agayim mau. Anya? Apay ang sangit kanji. Anya tinapasama. Sandak nga ipatpatag na ng kantatang. Bagi dalaang ti pampanunutan da. Anya? Apay akas na ti bagbagam. Adda ka di saan nyo ang nagkikinawatan? Sandak ka palubusan amapan mangga di syudad Elmer. Kayat ko ti mapan ijay. Gaputa kayat ko ti makapagtuloy nga agadal. Kasano kumamakapan ka? Awan mo't mo. Wano kabagyam kumaijay. Narigat ti kasta. Mapankalatan iti may sa lugar asaan ka mo't asigurado. Abangan no maisagmak ka pa'y. Saan Elmer? Ada ni manang Leslie apagayam ko ijay. Nagkaria sa anak to abaybayan. Leslie? Ti babae anam-amum lang iti social media? Wen Elmer, pacheck na singpad day jay. Kan may isa. Nakita ko iti video call. Ag talaga kenkwana. Angie, awan pa nagtalak ko kenkwana. Saan mo pa yung amo day siya tao? Iso di ka kumabasta mamatilatan ka lagi tibagpaganagan ka. Anya ta mo, amangan mat no alilawan na kalaang. Apay ngamin akad ngan yun dya tao. Pang-asiyo kumamat Kaya't naklangarudan na tulungan. Ngam didak pa'y matamo suportaran. Agpapada kayo amin. Dita ka manlangan. Agsinatan, Elmer. Angie! Mapit lang! Angie! Wen manang Leslie, nakapagdesisyon akon. Kaya't ko ti umay dita syudad. Kaya't ko ngamin ti manggad. Agpaiso, Angie. Ngam, kasanon ti pamilyam.
Di matsanda kayat nga umay ka dito eh. Siyak ti masurot manang. Talaga nga min akayat ko ti makaadal. Isu akayat ko ti agtrabaho dita. O sige nga Rod, Angie. Matulungan ka may papani iti dayta. Ado ti mabalin ko apang isirkan ka dito eh. Sigurado ang maawat ka ta nagagat ka. Agsagana ka nga Rodan. Sukunan kan dita iti kabiitan na panawan. Agyaman manang. Urayan ka nga Rod. Okay, Angie. Ipasigurado kan ka. Mabiit ka makaurnong iti panagadal mo no may kagtrabaho dito yung syudad. Agyaman nga Rod no kasta manang. Sige nga Rod. Urayan ka dito yung lugar me. Isaganak amin dagiti usar ko. Sukunan na kanon ni Manang Leslie inton bigat. Ay na, magagaran ako na makapan ni syudad. Talaga ka de asukiran na kami adadakkel mo adya anak ko. Mapan ka kadilat ta ijay syudad nga uray saan da ka apalubusan ka ni tatang baw. Pang-asiyo ta palubusan dak nanang. Di na kumamatlapdan amang tunoy iti arapaap ko. Saan ka matasigurado iti lugar apapanama nakko? Amagan may sagmak ka. Palubusan dak manuno saan? Sumuro tak ka ni Manang Leslie inton bigat. Awan madi ang mapasamak kanyak. Iso apalubusan dako, nanang. Talaga gaya, masukiran na kami kaninanang mo, Angie. Pasensya kayong tatang. Ngam, no saan kumakastoy ti kinarigat ti panagbiag tayo. Adayo ko mga aramidag ti kastoy. Baybay andak ko man, tatang. Gaw atek ti di yung maipaay nga arapaap ko. Tangay sanda ka na malapdan. Sige, makamu ka. Ngam di na kami tungarod pababasulan. No adda sana na sayata mapasamak. Gapo iti kinatangkan ti ulam. Sa anak amay sagmak, tatang. Ipasigurado kada kayo. Awit kunto ti balegi inton agsubliak dito'y lugar tayo. Ikarik day tatang, nanang. Manang Leslie, agyaman na, gapot na pinaypay sumtimay ng sukon kanyak dito'y probinsya mi. Agpagayam ta, Angie. Kan may sa, nagkariak kan ka. Sapay la kuma, tagbalin ka natulnog kanya. Tapno daras ka makaurnong iti pagadal mo. Isar ka adagos iti trabaho inton bigat. Ikarik day tamanang, kat agyaman akmanan na. Awan na nyaman na, Angie. O sige, iturog mo pailaan. Ta nawatiwat pa iti biyahe ta. Talaga gaya nga impilit na Angie tinapan ni syudad na nalanda. Ay huwan nga ron barok. Talaga at natangkad ti ulo day jay nga anak ko. Sapay la kumaa. Tawan to ti pagbabaw yan na itikas jay nga inaramid na. No kumatad na mabaling ko na. Tapno makatulong ak, nalabit. Saan ko man ang nagpilit ama pa ni syudad. Yung nakurapayak matilang amin. Ala, idawdawat tayo latan. Asapay la kumata saan amay sagmak ti anak ko. Wana na. Kaurep kasya anak iwin naswas kanyak na Angie. Ipatpatag ko lata. Kat urayak no kaano ti panagsubli na dito'y lugar tayo. Pangaasim man ang Leslie. Palubusan na kuman nga agawid. Marigrigatan akong dito'y. Jakon ka ba dagiti papaaramid mo kanyag? Sana balit adakkel matanti kwartaan na alam babain kanyag. Ang papamawi ako na simurot kan ka dito'y syudad. Agulimak ka man mat, Angie. Basol mo matlaan. Agraraman ka mat ngami na makaadal. Idinto ta saan lang aruda nakabaulan dagiti dadakkel mo ngay paayday ta. Manang Leslie. Kastalaan ti may bagay kan ka trabaho. Dagbalin ababayadan a babae. Gaputawan nalpas mo a kurso. Isu a kastalaan ti may bagay kan ka. Ha! Dita ka man langan. Nagkas ang tigasat ko. Dapdapag ti babawi. Ngay may dito'y syudad. Diyos ko. Tulungan na ka makapanaw dito'y.
Sigurado akas daw na yan ti panagdanda nagdagiti dadakkel ko kanya. Naimbaga orasyon ha nalanda. Kas dapat kan ka, Elmer Barok. Nakapasyar ka man dito'y balay. Ada ka di gagaram. Umayak lang kong mamakidamag. May papankin ni Angie na. San ka di pa yung imawag ka da kayo? Saan pa'y nga Rod Barok? Kinapudno na. Saan pa'y kit din na maawagan ti cellphone na Madanagan kami para kinkwa na. Kahit ko ti mapanin nana. Kahit ko sa pulan na Angie. Gaputa uray siya. Madanagan na para kang kuha. Tano talaga na saya ti kasasaad na. Imawag ko man kada kayo. Day tamat nga ron ti kunak Barok. Ang kasano. Awan am-am mo tayo ijay. Kan maysa, naglawa ti syudad. Kasano nga ron na masapulam. Dakil ti kasi ti Diyos na. Padya katulungan na kamang sapol kini Angie. Kayat ko ba't lang nga masapulan ti anak ko Barok. Ngamjak ba't kayat na may sagmak agapukan ko na. Ipatas ko lang sa pulan nana. Nukas kasano, agpatulong ak kalagi ti pulis. Uray nakiwin naswas kanyak na Angie. Jakmat kaya ta may sagmak. Agyaman ak nukas na ti kapanunutam Elmar. Agyaman ak kapo iti panangisakit mulat na ni Angie nga uray pinasakitan na ka. Sapay la ko mga Rod, tamasarakam ti anak ko. Oh, anya pa'y laang tar-aramidam, Angie. Ingkagsalan na. Ururayan da kan dagiti customer. Pangahasim manang Leslie. Diyak kayat ti agsala. Diyak kayaten. Palubusan na kuman nga gawin. Di nakpagpungtutan, Angie. Ala, no di mo nga ron kaya tagsala. Agpairwar ka langan iti may sa parokyanom. Sa bagay, dakdakkel ti kwartam ijay ngam iti panagsalam. Anya, pangasim, tiyakon kayat ti kasnoy. Marigrigatan akon, nabambanog akon. Di ka man agarte-arte. Ala, agsagana ka, Angie. No di kag tungpal iti kayat ko, makaraman ka manen kanya. Sapay la ko man, tadinak masapulan day dyan lalaki. Darasat ti pumanaw, amang ano makamatanak day dyan lalaki. Diyos ko, tulungan na. Kaya't ko di makasubli ti lugar mi. Angie, kapit lang. Elmar, apay nga ta ka dito eh. Agyaman na, nakita ka. Oh, talaga nga inkarkararag ko ang makita ka dito syudad. Elmar, pangasim, masapo lang makapanawtan dito eh. At namang kamkamat kanya. Ala, ubay ka. Umanawtan iti dahito ang lugar. Ay, na yan ti kastoy ang nagbambanagam Angie anak ko. Kanyan. Pakawanandak na nga. Tatang, basol kumatlang ti kastoy ang nagbanagag. Naisagmakak, gapoy ti kinatangkan ti ulo. Kan gapoy ti ayat ko amang gunod, iti harapap ko ang bumaknang. Ay, laitan ti bagbaga may kaninanang mau. Saan mo na nga amo ti bagbaga magayim mau? Nagsaya at ngamin ti panagsarsarita na kanyak tatang. Napamati na kiti husto. Ay na, naimbaglakit din. Tanatiliwan day jay ababae kung nagiti kakadwa na. Agyaman tayo ka ni Elmar. Tain ka gumaan na tinangsapul kan ka. Wan nga rod nanang. Iso na lang tanadadaalan ti masakmaya. Awanan namnamak. Nanang, tatang. Anak, Wala, di mo sawan ti kasta anak ko. Ada pa'y gundaway mo nga agbabawi. Ada kami dito'y apamilyam amang tulong kan ka. husto ti inam anak ko. Manglipat kan.
Kitagnakam kamot kuman. Pagsagana ka, taintun sirrag, maituloy maun ti panagadal mau. At dan umda sa kwarta nga aramada, manakaw. Agyaman aklaunay, tatang, nanang. Agbabamawi ak, gapo iti kinatangkan ti ulog. Nalapit asaan kumana pa sa magkanyak ti kastoy. No nagurayak kuma iti umno panawan. Oh, anya tararamidem dito talo, Angie. Ngumisit ka dito eh. Sigo dan anangisitak, Elmer. Aywan gayam. Sinurot ka dito ipakitaltalonam, takayat ko ti agyaman kan ka. Agyaman na, ta sinapol na, kat nakalapsutak itikas jay pagsapulan. Nalabit ngayon turong ti apo tinang ibabaan kanyak ti taxi driver. Iti day di agundaway. Iso nakita ka. Kat, anya ti plano mita? Ituloy kunto kano ti agadal ko nadatatang kan nanang ko. Kidawam ti panarabay ti Diyos, Angie. Kat sigurado, makalipat kang tumatlahe. Adda kami amang ipatpatagken ka. Agyaman nak, gapot ta oray pinasakitan ka. Pagayam lata ti pangibilbilangam kanya. Oray kasya tinarabid mo, napatagkalat ta kanya. Isa pa karagsakak launay, numatunoy mo dagiti arapahak mo. Agyaman nak unay, Elmer. Tiara paap kat masapul abuyogan iti kararag kan arami. Sana masapul nga apuraan agunudan, taami na banag, adda panawan na. Alang kagayem, ditan tinagpatingkaan, ti sabali man na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni China. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, Diyos tragina kada kayo amin. Biyag, di tao. Di na kumapanawan, Jello. Di na kibati. Di matagkasarta apaman nga gimbagak. Bea, masapul nga umadayo ak. Tapno matulungan ka. Tapno agimbag ka. Kung dawayak ti kaadda ni Uncle ko iya amang tulong kanya. Saan na masapul nga madayo ka, Jello? Adada mamakan ti kapsat ko amang paagas kanya. Mabainak nawan maitulong ko kan kakasnobyak. Iso palubusan nak. Para kadatati adayok. Para iti panagpaagas mo. Kan para iti masakbayan ta. Promise. Apaman nagbakasyonak. Agkasartan ton. Jello. Basta agpaimbag kawan. Di mo kumabaybayan ti maging. Tumaram lagi ti agas mo, ha? Kamaudyanan na naka-abroad ka matlagain ka na ka. Uling arudan tayo. Katagyaman ang kititulong nyo kanya. Kung saan nagapo ka na kayo. Saan ako maama ka umay dito rin. Masyanak kami kaninanang mo akapsat ko. Sika lang, tiyan mo ka makatulong kan ko na bayat ti panagbakit na. Sa sika, ti tinulunga ka nag-abroad. Nagyaman ang anggal. At damot ngamin asawan nagiti kakabsat ko anggal. Kat marigrigat mo tila ti panagbiagda. Di ka pala mga asawa. Tapno adamang tulong ka ninanang mo. Uwan anggal. Trabaho pa hitiin to narak. Ala, mangan kan beya, tali. Agtumar ka pa'y iti agas mo, inton madamdama. Awan ganas ko amangan. Ngam pilitak, mama. Tapno daras ti imbag ko. Tano na imbag akon. Surutek ni Jello iti abroad. Agabroad akmet. Iti pagilyan anapanan na, mama. Iha, ti kumapay panagimbag mo ti panunutam. Di mo pa'y la panunutan ti panagabroad mo. Agpaimbag ka pa'y. Wan, mama. Kaya't kung dagimbag,
Iso ang mga anak iti adu. Nga ore awan ganas ko amangan. Masapul apilitek ti bakik. Tapno pumiksa akon, mama. Napanan ni Bea, mama. Awan mat iti silid na. Adama ni Jay paraangan. Na Jay man o. Pumanag na iti arubayan. Agpapainit. Ha? Ni, itaman pa'y ang bimangon ni Bea. Ingkarkarigatan na. Kayat nangamin ti agimbag adagos. Mayat mama. Kas Jay ti rumbang. Masapol at tulungan na ti bagina tapno agimbag. Kas nangarud mati kanayon ko nga ibagbagay ti kabsat mo. Kayat nangamin ti agimbag. Nasaya at unay takasta ni Bea. Sana kas iti sigod ang nakaidalatan nga awan gaganay gayan na. Nagbalin nga inspirasyon na ti adayo ti nobyo na. Kayat nakanun ti agimbag. Tapno makapag-abroad mo at iti pagilian anapanan ni Jello. Anya? Lukas ta, ada pinanawa manobyam iti Pilipinas, Jello. Unang kal. Pinauitam sapay iti kwarta. Unang kal. Ay sos, kita ambas kaanakan. Di kay pa'y nagkasar, isa di mo pa'y pau-pau-itan iti kwarta. Ornogam kit de iti sweldom. Wano saan? Jay inam ti pangipaw-itam iti sweldom. Sana jay nobyam. Pinauitak mo ni Nana Anggal. Duada pinauitak. Masya na kami ni tinobyak. Tamad-damot ti panagpaagas na Anggal. Ha? Apay, anyat sakit na. At dabo ko lang nagtubukin ko na. Iti so ti paggasgastusan na. Apay, awan pamilya na amang gastos iti day ka. At damot kit diti inakin kabsat na Anggal. Bayam ngay surat ya gastos para iti day ka. Di kay pala nagkaskasar gasgasto sa maut. Anggal? Sumapul kalangan iti sabaling nga ayatam, Jello. Ah, Pagan anom ti masakit ang nobya. Mangal ala kalay ti paggastusam. Sana sinaam kit din. Anggal? Hello, Jello. Kumusta kan? Ay na. Kastoy. Talkal pa si trabaho, Bea. Aban nugak. Ay na. Manmano ka matan nga umawag. Busy ka kadi, love? Uwan nga ro, Bea. At unay ti pakakumikuma. Nadlaw ko nga rod. Ngamin, thumbs up lang ang reply mo kanyak no daduma. Pasensya ka na. Tadyak unay masamsamong ti cellphone ko. Wen, di ka madanagan. Maawatak. Amom, Jello. Iniinotan ti panagimbag ko. Pumigbig sa akon. Ket nasaya tabi. Apa man nga gimbagak. Umayak tumot dita pagilyan nga ayan mo. Agaplayak ngagtrabaho dita. Ano? Saan, Bea? Aginanakagid di. Agpaimbag ka na imbag. Ken mo gayam. Agipaw itak iti kwarta paggatang mo iti agas mo. Awagak to ti kapsat mo. Tayo ti mangirwar iti kwarta. Ala, saan ang Jello? Kababain. Kahit ko ti tumulong. Isabaybay ang nakumalahan. Ang agpalusak mong pay, Bea. Ken aglutak iti kanet. Mabisinak. Sige. Bye. I love you. Sige. Bye. Ay, inidupnan. Di na pa yan sinumbatan ti I love you kan kuana. Apay nga taadi mo tan agay I love you kanyak. Ay, jak kaya ta pagpanunutan iti dakas ti nobyok. Gapula siguro iti bannog na. Isu akas chay. O sino ti pinauitam iti kwarta, Jello? Ninanang ko, Anggal. Rumbang lang, ay ti kang runa na tulungan. Saan kita kumkumpurmila dita? Apay, pau-pau-itam pa lang, ay masakit ang obyam. Saan lang, Anggal? Ken, plano ko na sinaan. Tahos to timbagayo. Awan maganap ko iti masakit anobya. Una, paggastusam lang na ita.
Sumapol ka kit de iti sapaling armam. Tay padam nga da trabaho na. Tag tinulong kayong agurnong para iti masakbayan niyo. Jak pala makinubi, Uncle. Ipasnag ko trabaho. Baybay nyo lang tinubya dita. Ay katadakin ka da ita. Awan mo't katit problema nga uray aglaklakay ka abaraw. Basta adda kwarta. Bea, ada initan. Ingkag painitan ading ko. Masadutak man ang lani. Ne, apay ngay. Di mat binigat akas tatian aramidam. Agpainit ka Kan agpagnapagna ka. Awan ganas ko abumangon manang. Alakit din. Umay katakibinan ka, Bea. Dua tama pa nagpainit. Manjak nga rod. Apay ay apilitan nak. Masadutak. Ha? Oh, Lani. Kunak man no inayabam dya adim. Maditi aldaw na mama. Pinarwar nak iti silid na. Anya, apay nga ta? Ama nga no ada nasakit arik-rik naan na. Diyak mo mama. Basta timbaga na, masadot ka no abumangon. Awan gaganay gayan na. O, sige, takasaritak man jakabsat mo. Apay, iha, anyat pagkaskas taam, anyat marikrik naam, ada ka din nasakit. Awan mama. Apay nga ron na di ka bumangon. Kan masapol amangan ka, agtumar ka pa iti agas mo. Mama. Oh, apa yan? Anyat sangita manak. Ni Jello, mama. Sana na nagparparik na kanyak. Ha? Danda ni makabulan na dinakteteksan ka nawawakan. Naichat ko, agsinlaan. Di nakreplyan. Mga no, busy lang iti trabaho na, anak. Jakpat yun ta, mama. Oray no kasanuti kinabisi na. May isa par na kumalat na timang kontak kanyak. No talaga matla na patagakan ko na. Naupay siguro na kanyak. Tada sakit ko. Di nagsiguro kaya ni Jello, mama. Di ka ko maagsaw iti kasta, anak. Atap mo na siguro dayta. Kanayon ko nga'y kararaga sapay kumataatap ko lang dagito'y mama. Yung naman minsan jak maliklikan tagpanunot iti sana nasayaat. Apay nga minasyak pa'y tinadaan iti sakit. Apay, mama. Kumustan ti kabsat mo, Lani? Kasjay, masakit latan, Fernan. Awan nga rod gaganay gayan na manipod sininaan tinobyo na. Ha? Nung kasta, awandan itinobyo na? Kaslakastan tadi matan agparparik na apulos. Anya? Nung kasta, sarong karak man nga rod dumadamdama. Agkuyog ta nga agawid iji balayo. Apaman arumwarta diti opisina, Lani. Ha? Pasensya kan, Lani, ha? Amumat na nabayagan na kursunadak ti kabsat mo. Ngam saan lang amin anatuloy ti panagdaton ko kinkuha na ide. Tadamot gayam nobyo nan. Sa sapay ko mata, okay lang kan no sarong karak ti kabsat mo. Ay, si Kakit Dimat, nawaya ka la tamang sarong karkan ko na Awan mat mangiparparit. Agyaman ak, Lani. Akat kasano? Agkuyog tayo ton malam? Sige, Fernan. Kaupisinaam ni Fernan. Di mo kanina istorya kan kwa na ti may papantisasaadan ti Adem. Nabayagan nga muna ti may papaniti sakit ti kabsat ko, mama. Taklos ko kat nga rod. Ngam, awan ka numat anyaman day takan kwa na. Anya,
agayat lata ni Fernan kini Bea. Sa bagay, madlaw matkit di anasing pati katrabaho ama anak. Ken maysa, patsyat nga agyang bagtumatlaang ti kabsat mo. Ang nasingpet-matla ka din ay dya katrabaho ama anak. Uwan mat mama, awan mat makunakkan ko na. Nabayagan anak kadwak e dya opisina. Iso nga amukon ti ugali na. Anda sakit ko, Fernan. Apay asyak pa'y ti armam. Di awan sakit na ati armam, saan na siya? Agimbag ka pa, Bea. Tumulong ak amang ikararag para ti panagimbag mo. No aklunan ka, amangan no panawan naktumat. Akasi ti inaramid ti imo na anobyok. Saan to, Apulos? Namin, ay ayatin ka unay. Amo ti kabsat mo reta. Tayo ti imo na nang ibaga ak iti dahi ti amarikrik-nak. Kat igaputad na nobyo mi di. Inlimad ko tiriknakin ka. Kinup-kupi-kupak na ita. Katita, nakaragragsakak. Ngamin, naikanak iti kundaway amang ibagakin kay ti dayta. I love you, Bea. Fernan, Numalagip mo, kanayo na kiti asumurot ka nila ni dito palayo. Iras rason ko lang ti panaggayam mi. Ngam kinapudno na, sika ti kayat ko ang makita. Iso kanayo na kiti asumurot ka ni manang mo alani. anya, Please, Bea. Ikanak iti gundaway ko amang ipanagnak iti panagayat ko kin ka. Tay pasiguradok. Agbalin kanto ang naragsak iti sidong ko. Di ka baybayan. Asikaswan ka, bayat ti panagsakit mo. Aging ga iti panagimbag mo. Fernan, adapay gundaway mo nga ang babawi. Tanabiit kayo pa'y nga agayan ayat ka ni Bea nga anak ko. Laglagi pam, adarikrik na ti anak ko. Amang ano ang babawi kan tumatlaan. Saan, nana? Ay ayatak ni Bea. Kat kayat ko nga ikalaysa. Anya, panagkunak iho. Saan pa'y nga itati panagkasaryo? Agpaimbag kumapay ti anak ko. Wala na. Kastamat lang ti kayat ni Bea ang mapasamak. Nabayagan, ibagbagak ti panagsimpami. Ngam kanayon nga agkad-kad. Sapay kumata maawatang ti anak ko, Barok. Una na. Noon niya ti kayat na, iso ti masurot. Good news, Bea. Bimasit ka nun ti bukol iti tiyan mo. wen nga rod, Fernan. Oh, agyaman kami, Diyos ko. Sapay ko ma, tatuloy-tuloy ti panagimbag mo. Agyaman ak, Fernan, ha? Ngamin, ada ka lata iti sibay ko. Naanos ka amang kuy-kuyog kanya nga agpa-check up. Manmanutikas kan ka, Fernan. Gaputa ay ayaten ka unay, Bea. Ala, ituloy mo tagpapiksa tapno makapagkalaysatan. Ininutan ti panagsubli ti sigod a pamagiyam anak ko. Wen nga rod, mama. Agim imbagak nga minan. Agyaman tayo iti Diyos. Tapatyak nga iso tinang tulong kan ka. Dinangag na dagiti kararag tayo kan kwa na. Iso tinang paimbag kan ka. Wen, mama. Iso ata ngay napigsa akon. Rugyak man ti sumarki di simbaan. Kas pagyaman ko, gapo iti kinasaya at ti Diyos kanyak. Sige. O sige. Agkukuyog tayon to amapan makimisa, anak ko. Wen, mama. Dagasanda tayon to ni Fernan. Kumusta ti Riknam, Jello? Manual daw na di kasi mrag iti trabaho. Tsaka bawlaan tagtrabaho hanggan. Kimaro ngamin ti panagululaw ho. Kan agkakapsutak. Anya? Ay, sos. Lukas tamat lang. Nasaysaya at naagawid ka ni di Pilipinas.
Tani, nanginat tiyag pa hospital dito, oy. Ha? Sambutang tiagawin di Pilipinas. At tumarka pa lang iti vitamina pagpapigsa. Tapno napigsa ka nga agbiyahe. Agawin ka. Sa di Pilipinas ti pagpaagasam. Uray bayadak ti pamasahem nga agawin. Da kayo ti makamu, Anggal. Ay na, anak ko. Apay ngaya kastamot ng tinagbambanagam. Kasano anaadan kay ti kanser. Kat nagsalunat ka mo ti di pimanaw ka dito'y balay. Naku na ti doktor. Gamang ano natawid ko iti day di tatang day ito yung sakit ko. Takas to'y matlat impatay na iti. Ay, una yun. Nuapay mo pati sakit kat matawid. Unay matan. Awatan tayo. Nanyaman tayo balinagasat. Narang. Tano siya. Pilpiliti kunti pakik. Ang mga klon iti kastoyan nagpanagak. At da bisita, manak ko. Kumusta ka, Angelo? Kastoy. Nakapsot na ta. Sika. Kumusta ka? Naimbagan ka gayaman. Limok magkan. Angelo, naayat unay ti Diyos. Ngamin, inagasan nak, iso anapigsaak manan. Nadamag mi tinapagteng mo, iso nga imay kami kadamama. Awanan. At dantaning tibiyag ko, Bea. Dandanin ti hapit ko. Tanakaron ti sakit ko. Sana na magasan. Diyak ninamnama akas to ti pagpanagam, Jello. Nagkutong kauna yan. Kudil laangan tinangbalkot iti tulang mo. Diyak ngamin makapanganan. Wan balasang ko. Sana na sumrag ti taraon kan kuana. Oh, nakakaasim at ti anak yo, Nana. Bea, nasaya at matimay ka. Kahit kung nagkitaw iti pamakawan kan ka, sakbay nga ipulang ko, tibiyag ko. Pakawanan nak. Gapo iti panangikula sa iko kan ka. Idak sakit ka. Sorry, no pinagtalikodan ka. Pakawanan nak ko, ma. Di ka madanagan, Jello. Napakawan kan. Aklunag nga ididamo, nasakitanak. Ngam, naililiwag kumutla ang daydi. Isa di mon panunutan day chay. Linipat kon. Kat iso nga imayak, taumayak mangtad ititulong ko. Basit la kwarta ngam sapay ko mata makatulong latakan ka. Agyaman na, Bea. Nagsayahat ka, tao. Basta agpaimbag ka, Jello. Tapno makadaray kanto iti kasarmi iti naubyok. O mga nudya kung mauray ti palagkalaysan. Isungay tapay lahin. Kablawan kan, Bea. Agyaman na, Jello. I love you, Bea, asawak. Kamaod dyan na. Agasawa tamatlangan. Nakarakragsa ka. I love you too, Fernan, asawak. Ad dapay ti kinaragsak ko. Ngamin, sikat intad ti Diyos, akat ako nainay ko. Kastakman. Katsapay la kumata agbiag tapay iti napaot. Tapno matungpal dagiti arapapta para iti pamilyata. Wen, Fernan, ikararag ta day ta iti Diyos. At tarabayan na ta iti anyaman na plano ta. Kat matunoy amin at tarigaga ita.
daman nakasairan wano nakasaktan tiriknam iti kalabas, di mo question na ran ti Diyos tama nga no da napimpinta sa plano na para ken ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan ti sa baliman na napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless iti tunggal maysa. Biyag ti tao. Naragsak nga sa sangpet mo, Manang Glory. Talaga kadasaan kan nga agsubli iti abroad? Saanan kasinsin Margo. Nauma akon nga agtrab-trabaho. Kan bumaketak matan. Iso akayat kun ti aginana. Kat manipod ita, siya kun ti makaam mo iti nalawa anagang. Kita, no anya ti pamayak iti dayjay. Ay katuwa na, Manang. Tandagam kat nga ron. Pinusgan naklang may tamang bantay iti dayjay. Saan ka madanagan, ta saan ka matapapanawan? Agyan kalata ditoy, kat pagserbian nak. Tapno sana kun amangala iti katulong. Swelduan ka. Ay kat agyaman na ka, Manang Glory. Kaya't ko apaayabam amin at trabahador. Kat ibagam ti isasangpet kon. Sige, Manang. Matungpal. Apaya pinayabanak, Manong Margo. Si Mangpeten tiyakin kukway ti daga pagtrab-trabahuan niyo. Papanawon da kami ka din, Manong. Saan mo? Isun ti makaammo amang imaton. Saan ako na makibiyang. Si kantulatan ti makaammo amang ibaga kadagiti kakaduam. Sa pala kumata na simpet akas kada kayo, Manong. At ay si strito na pakisamaam latan ading ko. Ala, Manong. Awan ba't maaramidan mi? Tamakitag trabaho kami lang. Simang but gaya man takin kuko iti daga apakitrab-trabahuan tayo lakay. Uwan nga ron. Sapay kumata na simpe. Naku na nga ni Manong Margo. Advice istrikto na. Ay, orayan Basta saan na tayo apapanawan dito eh. Basta awan ko mati mabaliwan kada iti patakaran Awan mo't siguro. Awan ko mamat ti agbali na problema. Kaya't ko nga na makapagkasartan iti mabiit. Sigurado ka din, Arman? Katuwa. Apay, saan ka sigurado kanyak? Saan mo da kasta? Ngam, kabailan tangatan timang bukal iti bukod ta a pamilya? Basta gagagat talakit di, apay kit din asaan. Nakasaumon dagiti trabahador? Nilaing Arman ti kasasaok tunggal at daibaga ka iti trabahador, Manang. Iso ti kaslapan nakapangulo na iti trabahador. Isong tumeten ti mangibaga ka iti trabahador, noan niya ti imbaga kenkwana. Kasta ka di. Kayat ko nga rod ang makasauday ta nga Arman. Alaga ron, Manang, ta paayabak ni Arman. Si kagayam ti agnagan iti Arman. Uwan, Madam, maragsakan na ka makaamamo ka na kayo. Ngakin ko kwa iti daga pagbibiyagan mi. Nagtaar. Maskulado. Sakit barbas sarado. Uray kaahit na. Madlaw a barbas sarado. No ang tubo dagiti barbas na. Kitandak mo't latan, Madam. Kwa. Mabalin ka di nga ipasyar na ka dagiti mula sabsabong. Una, Madam. Mayat tagpasyarita amalam. Ta saan anapudot? Saan kayo amapudutan? Sana bali ang mapudutan na. Basta sikat ikadwak. Ha? Anya ti kunayo, Madam? Ay, kwa. Kayat ko asawan. Saan ang amabutang iti init? Kumusta nga iti panangipasyar niyo kanya Arman ka iti sabsabong, Manang Glory? Ay na, naging joyak iti kastaunay, Margo. Apay mo Ay ko magustuak nga min dagiti sabsabong. Ti kayat ko, minalam apasyar dagiti sabsabong.
Ah, Iso nga ibagam ka ni Arman, taminalom nga umay dito'y balay, ta iso ti kadwak, amang pasyar ka dagiti mula asabo. saan ka kadya mabampannog ang minalam nga umay mang sarungkar kariti mula asabong, madam? Sa anak ang mabanog, basta sikat ti kadwak. Ha? Kwa, apay ko maamabanuga, kat ada ka matakadwak. Awan mat siguro ti dakas ang mapasamak kanyak, tanda ka matakadwak. Ha? Eh, wan mo't kadya, madam? Kaya't ko nga minti mawatwat. Iswa, mabalin, ako yugan nakmananinton bigat. Eh, ketuan na, madam, no isuti ko na yo. Saan ka madanagan? Nayunak ti swildom. Uray saanan, madam? Apay asaan? Basta an anusan nakmet ako'y kuyugan. Umay kakit di ija balay, taagpaluto ak ni Margo iti pagsangwan ta merienda. Saanan, madam? Kapahabain mat. Agawid kayong tagawid akmatan. Di na kumamot pa ba inaan, Arman? Ha? Sige nga rod, madam. Apay akanayon nakamutan na paayaban ni Madam Glory. Saan ka di ang mabambanog amang paspasyar ka dagiti mula asabong? Diyak man na mo. Kayat na ngamin ka no ti sabong. Iso akayat na akanayon ti makakitkita iti sabong. Ken, tapno makawatwat ka no. Ay kat ala Ano sam nga rod ako'y kuyugan. Kasla nga rod diyak man anusanan. Inton kwan, inikat na ka, no agsadot-sadot ka. Nabanog akon, Arman. Mabalin ka di nga ginanata pa'y itisirok ti kayo. Ketuan na, madam. Umay kang harudan. Oh, dito'y kayo nga tugaw, madam. At dadak kala bato dito'y. Mabalin ka di nga umabay ka kanyak, Arman. Ne, apay ko mga umabayak ka na kayo, madam. Amom, nabayagan nga na pa naggustukan ka, Arman. No manugot ka lakit di makikalay sa kanyak. Kukwatan ton tinalawa adagak. Anya. Madam, adan kaayan-ayat ko. Oo di, sinaam ti kayan-ayat mo. Mabalin ka di nga aprosak ti rupam, Arman. Madam, natulagan ti kasarmi iti kaayan-ayat ko. Mabalin ka di asyaklaangan ti ikalay sam, Arman. Pasensya kayo, madam. Awan mariknak apanagayat ka na kayo. Masursuro ti ayat, Arman. Pasensya kayo. Ngam sa anak mo manugot iti kayat yo ang mapasamak, madam. Makapakigtot mo ti amo tayo. Oh, apay mat Arman. Adda sa bali nga aramid na. Ha? Adda ka no pa naggusto na kanyak. Kayat na ngagkalay sa kami. Anya? Kayat mo mat? Ay, pakpakawan mo't Wendy. Uri kastoyak lang. Kasano nga rod itan? Isurot ka, inton maminsan ngagpakadwa kanya ka mapanagpasyariti mula sabsabong. Saan nga tanga agungat mo isurot nak? Diyak mo't kayat aharasan na. Kayat nakanukit din nga prusan ti rupak. Lukas ta, sumurutak nga rod. Ang mga nugargaryan na kapay. Pumanaw kayon iti kaayan ayat mo iti dagak. Anya? Ngam, apay mat madam. Ambo mo ti makagapo. Gapo ka dito sa anak mo manugot iti kayat yo. Gapo talinabsing mo ti bilin ko. Kinuna kasi kalaang ti kadwak nga agpasyar. Ngam, nagisurot kakit din iti sabali. Kaayan ayat ko ni Wendy, madam. Isong ayos lang mo't siguro nga isurot ko. Pumanaw kayon, kunak. Saan kayon akayat at trabahador ko? Nalawag! Apaya pinapanaw mo na Arman kanti kaayan ayat na manang. Amom ka di nga isudat ipagtaltal kak unay at trabador. Sinayag mo ida. Di nak isuro, Margo. Amok ter aramidag. Manang, isudat ikagagita na trabador.
O sino nga itati sukat mo kanya Arman apan nakapangulo dagiti trabahador? Kaya't ko siya ka mismo ti agpili. Paayabam amin at trabahador ta siya ti agpili. Alangarod manang, makamuka. Tangay dagamot da ito kan saan mo akayat ti paisuro. Awan nga ron ti maaramida. Sa dino nga iti pagtrabahuan ta itan, Arman. Iti karpat ti daga ni Manang Glory. Nabayagan nga ay ayaman da kang trabaho ijay. Yung sa anak-anak na pan. Tanasingput-mut ngamin ni Manong Margo kanya. Ay, nasaya at mo't nga ron no adda pagtrabahuan ta. Narigat lakit di ti mabisinan. Diyak mo ti palubos ang mabisinan ta ah. Anyamot nga minan ni Madam Glory. Nagalas gayam ti ugali na. Ngam, addan tulat tapan nakadusa dagiti kakasya klase ti tattao. Gaputa di mo tinutupan. Inikat na tan. Ngala, saan mo na panunutan da ita tanalpasan? Tiket di masakbayan ta ti panunutan ta. Amom ka di ti ugali tinapili mapangulo ng iti trabador mo manang. Apay, ada ka di problema ka ni Gardo? Ket no sadot da jay. Nakarikreklamo kan naglastog pay. Kabaala ka pagbalbaliwan, Margo. Isu saan ka makibibiyang? Sige nga rod manang. Dispensaran nak no nakibiyangak manan. Kas ka ni Arman idi. Kasapulan akaduan nak akanayon amapan bisita kadagiti mula asabong. Day tala nga madam. Naglak at trabaho. Nasaya at matawan reklamo. Saan kayo madanagan, madam? Diyak to pulos agreklamo. Nga oray binigat akaduan na? Binigat ko na, madam. Oh, kita adan reklamo. Ay, saan, madam? Saan nakagreklamo? Gardo, mabalin ka di akong petak iti takyag mo? Ay, wala, madam. Ala, kumput kayo nga rin. Ay na, ay talaga natangken dagiti muscle mo Talaga amaya pagkaptan. Apay nga minapagayat yun umay dito yung madam. Mabannog kayo lang. Gaputa kayat ka akanayon amakadwa. Anya? Lumayat ka lakit di. Agkalay satan. Takukwam tumatentoy dagak. Tulungan amang i-manage. Anya? Agpaiso ka di, madam. Uwan ko naklang aruden. Anya, mayat ka agbalin nga asawa? O sige, madam. Umanugot ak iti kayat mo. Ay na, agyaman tayo manugot ka, Gardo. Manipod ita. Kayat ko sweetheart, tiyawag mo kanya. Sige, sige. Sweetheart. Ay sos manang, di ka kumagdarasudos. Di mo unay am-am mo ni Gardo. Di ka madanagan, Margo. Amok ti aramidak. Ang mga nagbabawi kanto no ni Gardo ti pakirelasyon Ay isaan? Awan to apulos ti pagbabawyak. Ngamin, agin inayat kami adwa. Tagay-agayan ayatan, Gardo, sweetheart. Sikan ti makaamoy ti daga. Tasikan ti agbalin abos dagiti trabahador ta. Agpaiso, sweetheart. Saan ako nga agtrabaho? Agmandarak latan. Wen, kunak tumet. Noan niya ti kukwak, kukwam metten. Ayos! Ayos. Mayat nga rin nuwas ta, madam. Sweetheart. Ala! Agawaan yung tagtrabaho. Di ka agpatay-patay. Agtrabaho kayo lang bag. No diyo kaya't amaikat kayo iti trabaho yo. Saan agal daw? Maasik ako babag ka na kami. Sigod man at trabador ka. Isu asik ka kumatyan at da makaawat ka na kami.
Di na kami katimbaraw. Ala! Agawaan nyo nga rod tagtrabaho. Diyak kaya't tinabuntok nga gungkunay. Nawatan nyo! Umdasan ti ornong ko, hindi. Agkalay sa ta ko man. Dayta talaga ti urayak nga ibagam, Arman. Pasensyakan no nabayag asaan ko ngayon singasing dayta. Maawatan ka matkit di. Ay ayatan ka. Iso nga agurayak. Ure ka sa lupay kabayag. Agyaman na kitinapod nung ayat mo kanyak, Wendy. Kat ti may sapay apakaragsakak. Adda itid ti amo ta alibre adaga pagpatakdaran ta iti bukod ta abalay. Well, iso ka no ti regalo na kadata. Agyaman nak Arman ha. Gaputa din nakinsukat iti kinabaknang. Dahil ka di pala nga Madam Glory ti pampanunutan. Diyak matukod a panunutan. A pinatulan ni Gardo ni Madam Glory. Siguro, no imanugot ka iti kayat ni Madam Glory ang mapasamak. Agasawa kayo itan. Kat baknang kamutan. Kan masigurado, sa anak mo't laan naragsak. Gaputa saan mo't ati ay ayatag ababay ti makadwa kay titong palbiag. Iso nga ron nga agyam-yamanak. Tadinak insukat iti kinabaknang, Arman. Ado sorpresa ken ka, sweetheart. Anya dayta, sweetheart. Sorpresa nga ron, sweetheart. Iso asa na mabali na maamamita. Sumurot ka kanya. Iti ayan ti ibagbaga ka sorpresa. Ay na, nag-sweet ka lakit din. Tapos sorpresa ka pa eh. Siyempre man na. Anya, ready ka? Mapantay ti bagbagak ngayon ti sorpresa. Ala, mapantang arudan. Excited akon. Sumang atak pa'y di bantay. Tayo nakita na ititad dumaamula ki Jay, bakit? Mabalin ka di sumurot, hak? Saanan? Mabandog ka lang. Sige nga, Rod. Aganad ka, ha? Uy, bakit? Sige, mapanakaon. Ay, nabambanog akon, Gardo. Santa pa'y ka di anak kadaanon iti ibagbagam ngayan ti sorpresa. Ay, Talaga ka di asaan mo nakabailan ti magna? amom matabakit akon. Saan ko nakabailan ti sumang at iti bantay. Alang nga ron, kasi ka man. Oray dito yun ti pangipakita iti sorpresa. Ay, anya nga minday ta sorpresa maya. Oh, daytoy. Oh, Paltog. Apay day ta paltog. daytoy taramatagtap no aginanakan. Di kamot mangrabak iti kasta, Gardo. Arami dagtikas toy. Tapno matagikwak ti kinabaklan mo. Pangasim, di nakpagaramidan iti dakas. Masik ako makanyak. Pangasim, Gardo. Ha? Naggardo kan Madam Glory. Pasensya ka. Glory. Oh, ti kayo. Alag, tayo sut pang-pang-or ko kanigarto. Goodbye, Glory. Arman, agyaman na dimtag ka. Darasin niyo, Madam. Pumanaw tayo dito. Itentay patulong ka nagitipan na kabagitilintay. Agyaman akmanankan ka, Arman. No saan agapukan ka? Nalabit anatayang itan. Awanan yaman na, Madam. Agyaman ak, tauray inikat ka trabahador ko. Tinulungan naklata. Awanan yaman na, Madam. Kas panagyaman ko, agsubli kayon nga agtrabaho iti dagag. Saanan, Madam? Sana bale, tadamat tan pakitrab-trabaho ka daga. No kasta, alaam garod dito yung kwarta. Tulong ko kada kayo. Ay na, saanan, Madam? Diyak kaya tapabayadan tinay tulong ko kada kayo. Ay na, nagsaya at katao, Arman. Nakasing-singpat ka.
Pag nagmam ko man, tikas dyan napasamak man ang glory. Nakabutbuteng. Narigat ti bastag tariklatan iti di mo unay am-am mo a tao. Nakatumpong kay ti drug addict ket dandari ka na isagmak. Wan nga ron. Naimbag lakit din, tanatiliw matlaangan ti awanan bain agardo. Intun sumaruno, pilyem ton anaimbag ti pakirelasyonam. Saanen, Margo? Jakon makiindayat. Mabutag akon. Kan maysa, bakit akon? Jak kayaten. Di mo aramatan ti kinabak nang mo amang tagikwa iti maysa a tao. Tano kwarta laeng ti kinayat na ken ka, awan dwa-dwa nga ikalang naka, kat pilyen na ti kinabak nang mo. Alaga gayam, di tanti nagpatinggaan, dahito apakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Insurat ni Angelo. Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you! Diyos tagngina iti tunggal maysa.